یہ کون ہے انہیں کچھ جنوں ہاں انہیں وہ دیکھو ہیں وہ کسر کے سال منگی نہ بیان یار کر سر کے ٹھیک ہو پھٹو بستے رہو السلام علیکم ہاں ٹھیک ہو پھٹو ٹھیک ہے السلام علیکم ٹھیک ہو مہربانی کھو مہربانی اے بھائی جان ہوں آپ چاہتی میں نہیں آئے اے بھائی جان آپ چاہتی میں آئے بستے رہو کیا تم کریں پہ ہو کم سے رستہ تھوڑا سنا پہ کم سے اچھا ماشاء اللہ یہ گزر کیا آسیات بڑھائی کرو کچا کھاوے ٹھیک ہونا چاہیے کچا کھا چھوڑ دے دوستو یہ دربار شریف جوک موڑ والے ہاں جی گزر انہیں گزرنا مانڈے اللہ دا بندہ بندے راج روز گئے بندے راج گھر سے بات کرنے گھر السلام علیکم ویور کیا حال ہے ٹھیک ہو فٹ ہو تو ٹھیک ہے امید کرتا سارے ٹھیک ہو تو فٹ ہو تو میں تو ہوسٹ محمد شہزاد اکبر اور تسا نظر میرا چینل محمد شہزاد اکبر آفیشیل گجر بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہو سر الحمدللہ شکر ہے بالکل ٹھیک ہے بستے رہو آباد رہو خیر ہو اللہ تو سلامت رکھے او ہو ماشاءاللہ بستے رہو بھائی جان ٹھیک ہو فٹ ہو آرام نے ڈرائیوری کرنے میں تو جی ہاں سر اچھا اصل وچ رولا آئی ہاں پہلو دانے پوا گیا پرسوں دیوار ہاں ہوں بلا کے نہیں پہلی جرا نہ دانے اچھا مو گئے ٹھیک ہے مرو کال پرسوں پوا آئوں گٹو بھنجو کے دے گئے ہاں والا جرا نہ کے 10-15 مہمان تیرے جرے روز دے آئے کھڑے اوے کھندے پن اوے کھندے پن اے بھی دیکھو گجر میں رسیدہ پہ طریقہ کار جو ایویں ہوندے کہ اگر مہمان زیادہ آمد اٹا جلدی مک ویندے لیکن اللہ دی رحمت نہیں مہمان پریشان نہ تھا کرو کیونکہ رزق دینے والی او ذات ہے جڑا رب رزق دینا پہ تو ٹھیک ہے اوندا شکر ادا کیتا پریشان نہ تھیا تے شروع کرنے آج دی مزیدار ویڈیو سن ساتھ لے سو سبسکرائب کرے سو لائک کرے سو ہاں صحیح کمنٹ بھی کرے سو گجر بھائی ہاں دا ہن بڑا یو ادا گٹو کڈے سے ہاں دانے دا ٹھیک ہے پچھو ڈگے سٹے سے سامنے سیٹ تلا دے پھر ہم ڈگا دے او اچھا والا جرا نہ ہن یو دانے پیوے نہیں دانے شانے پیوا کے تے تقریباً کوئی مہمان کوئی بے اندے پنڈا بنا او جیویں اللہ خیر دا بارے بیان دے پین دا مہمان بے اندے پن او جیویں با ہن یہ روٹی چھوٹی بنا دی بنوے یار گجرنا سمجھے پہ مہمان دے پین نے واسطے کیسے گھندے ہیں تو کو والا لکھے نے ویڈیو ماحول دیکھ سو گجر بھائی جرا ماشاءاللہ فنی ٹائپ بندے ہیں انہیں فنی ویڈیو ڈٹھا کرو لائک کیتا کرو اچھا گجر بھائی اس حال باغ کیرے ویلے آ گئے آج سے تقریباً 7 بجے میں پہنچ گیا بادشاہ اچھا 7 بجے پہنچ گئے سلام ماری ہے کہنا دوست ہیں دوست نے سلام ماری ہے بہت سلام ماری نے ہاں والا سائیں کو کہا میں کہ یار حال ایسا مصروف ہیں ہاں ساڈے کنوت مہمان مقدن اللہ دی رحمت ہے ہاں جو میاں صاحب دے مہمان ہے پاس ہاں میاں صاحب دے مہمان والا یہ تواڈے مہمان آئے پے ہاں والا سائیں کو کہا تواڈے نال رابطہ تھا تے تساں والا فرمائے بلی جرا نہ سارے علی مہمان ہیں ٹھیک ہے تساں تھوڑا جا ویٹ کرو اساں یہ گزر مال نہیں دیکھے نو ہاں دیکھ مال اے دیہاتی ماحول نہیں دیکھے نو بتا دیہاتی ماحول ہے بتا دیکھو بھائی دیکھو ہیں بالکل ہارن دے دیو متا اگو ودن کو دے باش دھوپ کنے ٹھرے گال دھوپ کنے ٹھرے ودن ہیں دھوپ کنے ودن ٹھرے اے یہ نظر تھوڑا جا ہارن دے چھوڑیا اے گال اے گزر اے جو آیا کھڑا اے کون ہے انہیں کچھ جنوں ہاں انہیں وہ دیکھو ہیں وہ کسر کے سال منگی نہ بیان یار کر سر کے منگے اے روز ہی لے کھڑا میں چاہیے جنوں اے کھڑنی کڑی مہینے نہ آسرا کر اے کھڑنے کو دا ذری کھڑی کھڑی کر ذری گرمی اگو تے کر کڑا بولا سائیں کو تھوڑا جا بس ٹھیک ہے ویڈیو آ گئی انہیں دی اچھا تھوڑا جا تلے لائے انہیں کو سویرے جیسو کیا بند ہون چاہیے جنوں ادھر سیٹ اپ کر جل ہون چاہیے وہ کیا کرنے میں آدھا ہون چاہتے جنوں کیا سلائی وہ یار وہ سرکٹ جنا تھوڑا جا بندہ بن وہ میں نہ یار تو انہیں چاہتے جنوں وہ نہیں وہ ویک پوزن یار میری ڈوٹے جا سر گیٹ تھی وہ یار ہی نہیں کرنا وہ یار تو مان یار میں صاحب جو لائے اچھا لائے صحیح بیور چاہنے بھی انہیں کو ہاں صحیح انہیں کو چاہنے پکڑے نہیں انہیں کو مزہ آیا ہاں بجا میں بات چھوڑ جان چھوڑ دینے دی کیا بات ہے کیا آج نو ٹھیک ہو پھٹو بستے رہو اچھا یہی چڑھ سے صحیح دیکھیں بھی اور گجر دے کام
कुत्ते को लेना बता लेकिन हाथ नहीं आई गए मेरा बच गए बच गए रुक गए उन्हें आगे नहीं छुड़े आज अपनी जान बचाऊं इवें बिल्कुल खुदा इवें गाल है निकल बिल्कुल गए हाँ वाला जरा ना माहौल देखो व्यूअर माहौल देखो माशाल्लाह माहौल बेहतरीन माहौल है ये मंजियन ये मंजी में ना बन ये मैंने बन मंजी हाँ मैं तो गई होटल के क्यों हो जाए भाई गोदा नवा ड्राइवर ये पता नहीं लगे मैं था दूं ऐसे ही व्यूअर तो सारे दो नवा ड्राइवर वो ड्राइवर अच्छा व्यूअर देखो ये दरबार शरीफ माशाल्लाह मोड़ दी ये वापसी दी कैसे इंशाल्लाह हां वापसी दरबार शरीफ है वापसी और जो पहुंच चुके थे ता ਚੱਕੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਕੋਦਾ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਬਣਾਉਣਾ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਪਿਓ ਚੱਕੀ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਆ ਸਾਹਮਣੇ हाँ ठीक हो फिट हो फिर ठीक है अस्सलाम ठीक हो मेहरबानी सौ मेहरबानी अच्छा मुझे आप चाहिए हूँ तो रोटी खा लो मेहरबानी ठीक है मेहरबानी मेहरबानी ठीक अच्छा वो मैं वो कर मैं आप चाहिए ना फिर बार वो रोटी खाने पान हूँ आप चाहिए ना जी पूरी पकड़ी पकड़ी आप चले पे हूँ वो रोटी खाना बेटे रोटी खाना बेटे हाँ वाह यार आप पूछा मना ए भाईजान हुन असा आप चाहती में नहीं आए ए भाईजान हुन आप चाहती में आए चक्की दे कारखाने ते पहुंच गए अदा ये छरणी भी है ये दुआएं चीज़ां वे ये ना ना खाओ खाओ बिस्मिल्लाह ना ना खाओ 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 मेहरबानी खाओ खाओ ठीक अच्छा आप पिछले टाइम इंशाल्लाह ठीक है सोना ओके ये भाईजान होना सा वापसी में नहीं ले लो वापसी होने दे सब ऐसा गिनी है हां ये जरा गुजर नाल गिन दूं गुजर बाबा टकरा दी इंडे मार हां भैया वो भी बन दे क्या हां सही है ना ठीक है दुए लगा ले की पकड़ने तरीका ये लगे ठीक हो फिट हो तो ठीक है बस तेरा क्या तुम कर रहे हो कम से रास्ता थोड़ा सा पे कम है अच्छा माशाल्लाह एक गुजर भाई है एक को इंशाल्लाह बिलागर बन दे एक रोजी रोटी दे लाइन थी वेदी ये तो बंदे सारे बीमार है ना सजलो वटा क्या सब है ना काम करने पानी मेहरबानी ठीक हो फिट हो ठीक है खाना कद्दू कटे हाँ बात तो मेहरबानी कोई आप मुझे मिला के क्या करे दे बदो मिला के सीख दे बदू अच्छा ठीक हो फिट हो अरे ठीक है ऐसे ही कर दो खरीद रहे हैं जरा काम करना है वो कहती हूँ या पहले सब्जी वगैरह झोंक जल पा तू घबरा जा ये गाल कर अच्छा नहीं घबराने बोला भाईजान ये टेंशन हां गर्मी बहुत ऐसी तरह से नहीं बैठो तरह से रूटीन के मुताबिक ऐसी तरह से नहीं बैठो जा ऐसे चलना पाए और रूटीन के मुताबिक जरा हो सी झोंक रहे हैं माहौल देखो माशाल्लाह ये झोंक रहे माहौल है चार वन इशारा ला ले अभी ब्रेक मार ब्रेक लग गई ओके
السلام علیکم صاحب ٹھیک ہو پھر تو طبیعت ٹھیک ہے سنا مزدور ہو آباد رہو الحمد للہ کرم اللہ پاک ٹھیک ہو طبیعت ٹھیک ہے مزدور ہو آباد رہو کھوڑی سبزی تو کھا اچھا ہاں وہ صحت واسطے ٹھیک ہے بالکل کار صحیح ہے تیری اچھا آج کا ریٹ کی سبزیاں صحیح میں نے پہن سبزیاں سے ریٹ صحیح میں نے پہن 500 روپے کلو یا بڑا بڑا مہنگا کیا نیبو میں سے کیا پانسی اچھا یہ کرو نا 100 روپے نیبو لے جا گرمی ہے گرمی گرمی میں سے بڑا تحفہ ہے نیبو ہاں ایک آدھ ہاں جی یہ پیاز بنا کچا کھاوے ٹھیک کچا کھا چھوڑ کھا چھوڑ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہاں ٹینشن نہیں کی کھاؤ نہیں کھا چھوڑو کچا کھا دو نا باجی میں کھا گئی ذرا کمال کر دی بولا ہیں یہ پیاز رات میں کھانا چاہیے ہاں بالکل کلو کریلے آکھے تھے نا کریلے فریش ہیں ماشاءاللہ ہیں ہاں بس یہ کدو شریف مہربانی سنا تو کھا گئے نا اللہ نصیب کرے تو نا 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 کھاؤ کھاؤ مہربانی سنا ہاں کھا دیا فائدے مند چیز ہے اللہ بنا سبزی ہاں وٹامن ہاں ہاں کھا کھا پتھری تھی تو میں کہنا بیمار ہو سی تو کھا دیا آپریشن اللہ مطلب پہلے کھا دی آپریشن پیسے کو لے سوں ہاں اللہ خیر کرے ایک نال تیرا وہ نہیں تھی نال یہ مسئلہ کہانی ہری مرچ پا تھوڑی دھنیا پا تھوڑی بھی کتے دیونے حاضر اللہ تعالی کمال اسی جوان دے محبتاں وعدے ہر سے پاڑ دے گانے مرچاں نا ہوندی دو دے اونے مہربانی میں سے ڈری نہ کرو سا نہیں فٹے کو ٹینشن گنزو دماغ ہاں یہ جن گڈی تے اساں باونے ہیں انشاءاللہ اللہ دے بارو خیر اللہ دے بارو خیر انشاءاللہ یہ جن گڈی تے اساں باونے بھائی جان انشاءاللہ گھبراونا نہیں نا ہمت ہار نہیں بھی کہنی میں ہاں بالکل نا جیڑا بندہ ہمت ہار میں نا سمجھ زندگی وار گئے اے بھی وہ دیکھو ماشاءاللہ رونقاں جو کترا دیا سارے میرے علاقے دیا جو کترا رونق دے دیو تے گجر دے میں ماشاءاللہ اساں ولاگ اساں کے شروع کر دیوں کیونکہ کافی ڈی تھی ولاگ بنایا کر سے گجر کافی ڈی تھی ولاگ بنایا کر سے باری نا اچھا ٹماٹر بیا گرنے یہ جتنے ٹماٹر کیا کرے سی یار دو ٹماٹر سبزی بنتی والا دا بندہ ٹماٹر نہیں یار افسوس ہے یار بے وقوف ہے تو یار سبزی واسطے ٹماٹر استعمال کرن دیندے نہ سبیلے نال ناشتے نال انڈا بنانی ہاں اللہ دا بندہ سبزی واسطے ٹماٹر کیتی استعمال تھین ایک ٹماٹر نے بیا کیتی ہونے اچھا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تولت کاری بڑے کلو ٹماٹر نہ پڑا اوکے وری تاں جڑے اے وجہ سے خصوصی کام فیملی کو بوتل لوانی ہے اپنی میں وائف کو نوکر دی طبیعت بھی خراب ہے وہ جڑا منجے سڑے نے ان کو بھی بوتل لوانی ٹھیک ہے وہ کوئی لوینو لاندے پیوں لے گزارا چلیے جی بھائی گزر ہوں جڑے نے اتنا وہ بیٹھے ہوتے بندے انہوں کو مل گئی نو گزرے کو تھی یار کیا ہے چلتا پہنا ہوں تو اتھی رہ گئے بھائی جان ہوں ہسپتال جو نکلن لگے ہیں بس اے گڈی تے ہوں بہ گیا پہلو ڈرائیورمنٹ اساں آپ کیتی ہے ہوں میاں صاحب ہوں خود کرنے پہ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੜੀ ਵਧੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੜੇ ਗਿਆ ਵਧੇ ਹੂੰ कंप्यूटर को वाला असां मिलने लाज़मी कंप्यूटर को मिलने उतां दवायां ले जी त नौकर कोई त मियां साहब दी बीवी कोई बाकी अल्लाह चंगाई करे असां तोरे नाल आए तुसां साडे नाल रहो ओके जिंदगी दा कोई भरोसा कह नहीं ए मोहब्बतां तुसां साडे नाल वंडो असां तोरे नाल वंडे जूं तुहाडे मोहब्बत दे राह ते दर बदर असां रुंदे वधे आए तुहाडे राह ते विलन बने आए तुहाडे राह ते फिल्म बने आए भाई कोई बंदा साढ़े होने परेशान ना थे बाकी दोस्त की मर्जी है दोस्त जी में राजी रहें जी में मोहब्बत मंडन हाँ जी में मोहब्बत मंडन बाकी अल्लाह खैर करे ए हुन भाईजान असा गाड़ी लेने पाया है साइड रीलिंग दे ए हुन मियां साहब होनी तले लाने चक्कर चन ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਮਰਾ ਕੋਲ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰ ਆਪ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਉਣਿਆ ਸੇ ਉਤਰਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਤਲਾ ਲਾਣੇ ਮੈਂ ਤਲਾ ਲਾਇ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਗਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੋਕ ਮੋੜ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਮੋੜ ਵਾਲੀ ਦਰਬਾਰ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ मियां साहब खुश की थी ये हाँ दो अच्छा पानी पीने पानी पीने मेरे ख्याल ड्राइवर थका कर दिया है थक मेरे और बुढ़े दीजिए और गारंटी मोक गया वाला मैं पानी ना पीऊँ नहीं पीता लोड मारी गई मैं तो पानी मैं नहीं पीता मैं सिर्फ गिलास चेक किया पानी नहीं पीता कुश्ती लड़ू और कुश्ती लड़ू ना कुश्ती नहीं चला रहे अच्छा यो पैसे देवा मैं सिरकेट खेल ना हाँ दोस्तों ये दरबार शरीफ जोक मोड़ वाली हाँ जी भाई गोदा गाड़ी पाए गए असम भी बहाने पाए हाँ जी इस तरह है बाकी दोस्तों अल्लाह वारिस है ये दवाइयाँ गिन की थे ये सामने दवाइयाँ ये दवाइयाँ इन एक ट्रैप है वो लगनी है साढ़े रात को हाँ जी हाँ जी चलिए चलिए आगे 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 5000 में खुला की दीजिए कहना तुमने रही तो जंगल पेट्रोल पर इन्हें थोड़ा सट किलो इन्हें ना इन्हें सट किलो है ये दूं अगर होने से चाहिए ना चुके चुके बच्चे खड़े देखो दो टिके हैं दो टिके भाई दो टिके इन्हें गाड़ी गाड़ी दो टिके बच्चे का ना वो भाई 1000 रुपया सट किलो हां इंशाल्लाह 1000 रुपया इन्हें पाई लो ये दोस्तों हुन मैंने पैसा फ्यूज ब्राह्मण वो पेट्रोल ब्राह्मण मेरे भाईजान गाड़ी का पेट्रोल हो गया खत्म फनी हाँ जी हाँ जी हाँ जी फनी है ने हाँ जी हाँ जी फ्यूल का फ्यूल वो समझ में जाए ये दोस्तों ये गोदा मेरा पढ़िया हुआ है तकरीबन कोई 20 के करीब तो मैं पढ़िया 21 के करीब बाकी ये मियां साहब दे मेरे फर्क जरूर है 21 वाले को ते पीछे 20 वाले को ते फर्क तो होंदा है बिल्कुल बाकी साको ये कमेंट करे जो ये भाईजान गड्डी आ गई है वीडियो बना भाईजान गड्डी आ गई है सारी पंप ते असा बनावन लगे फ्यूज हाँ जी यार ढक्कन खोल यार मियां साहब इवें लाया यो ढक्कन कर में खोलिया वो ढक्कन को छोड़ दे वाली हां ये ढक्कन यार उधर नहीं तो ये कल होया उधर में हाँ और कटाओ दे बाकी दो वो खाता है लिखे पे वो लिखे पे खाता है काट छोड़ो व्लॉग बने हां व्लॉग बने दे तू
ये व्लॉग नहीं है डलेओक है 260 मियां साहब हाँ जी 260 हाँ 260 एक रात को कोई भी खाद के अल्लाह अपने खाद लेके ना भाई यार कटाउना सब दिखा मैं कौन मेरे फिर ऐसे एक था पेट्रोल पंप देने का नाल मोहब्बत मंडी भाई ने कई मेरे सर में पैसे होवे ना होवे ऐसा को उधार लेने में मोहब्बत है ए भाई खड़न भाई अपनी पहचान कर दो अपना नाम से तो हाँ ठीक है चक्का नहीं फ्यूज बनाना है तू फ्यूज बनाना है ऐसा क्या दे चक्का गुजर उन्ने को ना माने अल्लाह दा बंदा क्या होने फ्यूज बनाना बिना ध्यान के दारो उसका बिना ध्यान के दारो रे बड़ा अच्छा बंदा आवे एगो पेट्रोल पाट दा करो ठीक है अच्छा मैं पेट सा फिट हम लोग ठीक हो फिट हो वे ठीक है गोदा करो आवाज रो लोग छाप दे क्लीनिंग सारे कटे के रख के देते हो थोड़े से जेल ले आंख मुंह ले जुंदे हां दार भाई मान सही है वे तक लोग सब खिरे न जोल जरा भाने का काम करने होता मंजी भूखे गने हां जोल जरा मैं तो सारा कोई करे ना लोग सब करवे ना मंजी दी करवे ना या जब तू हुन वाला सवेरे खा कन में के ये तेरे ये मैं विलास मुड़ देखना सवेरे से ए दाग भरिया घा जा तू कब पे आवे ओए होते ऐसा कब पे हां बाबा हां हां अरे ना रे गुजर कितनी 5000 की जरूर कितनी 5000 गुजार कितने रुपया बन गए 25 लाख रुपया हां माया जी क्या हो गया हाजी में जी बगा कितनी पैसा 5000 जो 260 कटो तेरे को नहीं पता भाई को पता होया तो 5000 तेरी तेरी नहीं पता वो तेरी हिसाब वाली मशीन खराब है हिसाब वाली मशीन खराब है कैलकुलेटर में अगर कितना दे लो ऊपर लग गई है यार मुझे गिरा कराइए यार दूध लगेगा क्या ये उड़ा कर हाँ बस बने चीज़ अच्छा है जाए तो सब रहने दे अरे मत बने करो बना 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 थोड़े सो तुसां गिंदे हो असां भी बारे में गिदे थे ते ही हो जागले ये गुजरा सर हुन फैमिली भी बारे असां घर पहुंचण वाले थे में हां गुजर हां ये बैठे भाई हुन असा घर पहुंच गए हूं गुजर हां दे चंद फासला है खेल सुनिया वे गुजर दी अगो अगो देखी हारने में गुजर हारने में चल में गुजर ख्याल करी पतन लताड़ी बने बन्ने को ए बंदे की नहीं है अच्छा असा बचपन हूं अच्छा भी वर हुन असा फैमिली जरा घर का काम करना हा जो रोजमर्रा की जिंदगी के काम में हर बंदा दे जिम्मे होंदन आ भी सब्जी गिरनी है कशा जिवें आटा खूटा पे जो भी है वो सारा रोजमर्रा की जिंदगी का जरा काम है करके असा ऐसे फैमिली बाग जाके ऐसे गुजर भाई ये खड़न सही हाँ गुजर भाई हाल से मेहमान को रजाई कहना मेहमान को दा फॉल करवाए में अच्छा
تائیں کیا انہیں یا بھروا بھرو ہون بھی لیتی آئوں ہن آئے کو فول کری آپ ہی فول تھیں بھائی اپنا گزارا تھوڑا جہاں بنے اچھا ڈیڑھ تھیا جکا کڑے چوکے روٹے کھا میں 1 روٹی کھا دیا مائے تو نہیں مندا صحیح سی رضا با وہ 1 روٹی کھا دیا ایک روٹی وہ مہمان واسطے پچائی ہو سیں ہاں با وہ مہمان بچائی ہوا کھا دیا اے بھی وقت سنیے ایک گودا جڑا ہے انہیں واسطے ایک روٹی پچائی تھی جنی انہیں نال چنگی چس دی روٹی کھادی تھی کتنی بندے ہیں بندے ڈان کو دا اچھا بس جرا نا تقریباً 4 ککڑی لگ گئے 4 ککڑی لگ گئے 4 ککڑی لگ گئے بندے راج روج گئے اب بندے راج گئے صفات کریں گے تعریف کریں گے مہمان خدا دی رحمت ہے ٹھیک ہے اللہ وارث ہے ٹھیک ہے ہن انہیں کو اٹھال کے تے یہ تھوڑے کال آ گئے بے شک گجر صاحب بلی تساں ویلے تھیو یا کہیں نہ اساں تو کو آ کے بھی مہمان ہون گاڑی تے ویندے پن یا انہیں کو روانہ کریں دے پیوں تے بس یوں اندے پیوں ٹھیک ہے بس خان تساں ایڈو آئے ہو تے میں ایڈو آ گیا ٹھیک ہے خیر خدا اچھا ابھی بار جی میں کہ تساں گزر کے سنے انہیں مہمان آئے ودن انہیں ہن مہمان کو روانہ کیتے کھوا کھو کے جی میں انہیں کنے ہسپے توفیق خدمت تھی انہیں کیتی ہے تے ہن اساں فائنلی پہنچ چکے ہیں باغ دے اندر تے دے دے ہیں باغ دے اندر جڑے سارے دوست یار ہیں وہ کیا کرنے بیٹھے تے انہیں نال ملاقات توڑی کروینے ہیں تے جلدے پیوں باغ دے اندر آمیاں صاحب چلیے باغ جا یہ سنگتی بیٹھے نہیں یار اچھا ہاں جی بابا تیری تو یاری ہے میں تے ملیر ہیں صحیح ہاں اصغر بھائی تیرے ملیر ہیں ہاں میں تے ملیر ہیں ہاں ماشاء اللہ میں اچھا یہ دیکھو اپنا کام کریں نا بنی ہے کام السلام علیکم ٹھیک ہو فٹ ہو طبیعت ٹھیک ہے خدا بھائی جان ٹھیک ہو بیٹو طبیعت سی ٹھیک ہے السلام علیکم رشید بھائی ٹھیک ہو فٹ ہو طبیعت ٹھیک ہے ہاں صحت آباد رہو اریا دے خوش ہو طبیعت ٹھیک ہے آمڑے رے تکڑا خوش اصغر بھائی ٹھیک ہو فٹ ہو طبیعت ٹھیک ہے صحت آباد رہو اچھا اساں رشید ہے ودے ہاں لیکن ہے سدا بالکل بالکل رشید کا کیا حال ہے گجر بے تھارا سرائکی رنگیلا ہے جا اسیں مذاق سنتے ہیں بالکل بالکل انہیں ویڈیو دیکھتے ہیں لائک بھی کریں ہیں سبسکرائب بھی کریں ہیں کمنٹ بھی کریں کیا بات ہے کیا بات روٹی کھاونی چاہوں میں کوئی رسا روٹی کھادی کریں صرف 10-15 روٹیاں کھاؤں ڈھیر کا نہ کھاؤں صرف 10-15 کو 15 روٹیاں یہ یار زیادتی ہے یار حالی گنجائش ہے تو نہ کھانا کھادی کھاؤں نا 5 روٹیاں دے کیا گھٹا جا کوئی 50-40 منگواؤں 5 روٹیاں دے گھٹا جا یار ودھاونے گھٹاونے یار یہ مہربانی رے ہاتھ بچ گئے 5 روٹیاں 5 روٹیاں کھانا گھٹا کھواونے تو یار کھانا کھوا یار یہ کیا ڈرامہ باز اے گزر این ڈرامے باز نہیں چلانی اگر کھانا کھوانے تے نیت نال کھوا یار دوہاں دے کو ہاتھ بچ بیٹھا 5 روٹیاں گھٹا اچھا کتنی میں نے کو تے کھوائیں کہ اڑا ہاں انہیں کو تے میں ڈھیر کوائے کو تقریباً نہ ہی ہوے تے 10 کلو اٹا ملوائے میں 10 کلو کھا گئے اچھا ایک روٹی بچ تے او انہیں کھوائیں تے رشید کا ایک بندہ ہے یار وہ چلو میں تے تیرا ملے رس کری بیٹھے ہیں 5-4 کہیں نہ گھر بولو زبیا بیٹی ران تے نہیں پکے نہیں ران نہیں پکے دی ہوٹل تے پکوا گئے خدا دا بندہ ہکڑے پیسے مرغی والے تے دیونے مرغی والے دے ہوٹل والے تے کھاندے وہ دی چو تے میں کو چھڑے تھی کچھ نہیں آتا سائیکل موٹر چل گئی نہیں کھندا بس چٹنی کٹی ہوا وہ چٹنی نہ کٹے تو پانی بھریا ایک اچھا گول چاہ تے میں آوے نا تے کو باج میں شربت والا پانی پینے روٹی کو چھوڑ دیا وہ بس لینا شربت بنیا وے باری کو سہولت والا کام تھی گنیا تے ہاں بالکل صرف 5 روپے کام چل دے مہربانی بیا کیا ہوئے اچھا ویور ماشاءاللہ یہ فن دا مظاہرہ کیتے ہوئے گزر بھی ماشاءاللہ اچھے مطلب فنی مظاہرہ کیتے تے ہن اساں ولاگ دا اینڈ کرنے ہیں تے گجر بھی ولاگ دا اینڈ کرے سن میں انہوں نے کیمرہ گھومے نا گجر بھی ولاگ دا اینڈ کرے سو دوستو براو سجنو مایا توڑا عمران عرف گجر ہاں توڑا برا سریکی بالکل سریکی کوئی اردو نہیں چلے گی کوئی انگریزی نہیں چلے گی کوئی بھی پشتون خیبر جیدر بیدر تودر پیکر چوچر چاچر نہیں چلے گا واہ صرف چلے گی سریکی ہاں پاکستان زندہ باد چینل بھی آگ چھوڑے نا ہاں چینل کو سبسکرائب کرے جو لائک کرے جو دیکھنا مت بھولیے بڑا سبھی شروع تھی جو نئی ویڈیو کے ساتھ تواڈے نال نال تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں بائے بائے